bia mon kan try ye sori ani eto aba fi next year ye nto aba MPP bia ni Manso MPP bia ni Manso ye mo ko ya namu ekwan aye namu next wo kwa aduma obi abegyina ha say awo akalo ya sa de na san no ho wawu okwan so na ma ba abegyina say say ye meto aba ye nto aba fi next year ye nto aba ba ko say kura ya ka sa eko ni nyina na say janse ni nyina ya kan tuo mu okay campaign time to campaign time where across the coin say ya ni ya fa ha aha so ya fa ani o ni e sole ya bejo si abeto aba amo akwata ko hani krom na fuom kwa so nyina waguko tale na fuom kwa so waguko tale enti sia de yanka ho dia next year de mo bia va ba bia meja so obeto aba right one do a father ya namu akofo ti na omuta na ba bia ya ya sole ya si abeto aba we nkofo mu gu akire Una dala tikasi no. Manso ya kwani o. Oga ya beto aba mu se mi ra na ba ya dai Agro bi no abeto aba o de ko ta de no. ye nto aba bia ye ni obi a go pro Manso clinic pa this will bring afu will bring we ya kwai afu no MPP no this ya nto aba fi o nya kwai ya mai afi ya go o ya wait awaka obi adi na begyina ha obedru odanse no wawu ye sole ani abegyo si abeto aba ye jani abegyo si ato aba ye nto aba bia afi next year obia nto aba ye we ye first one ye be ko second one dey ni krom wa nyina demonstration ye be ye ebi say ye ntimi hu hey oh